FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka quarter final match hanak tu jing dar ni le chanvea Norway le England anin ma chondon ta a he match hi khovelina anga lel angai ven ni in keini point kan clear lok vele don ani ram pahni dinhmun kan chian zual na turin tlema bul thu deuh leka tangin soitran ta ila Norway hian FIFA World Cup hi kumsang khajakwa somthum pariat khan an khel tana round of 16 an thlenghal ma se annuwa World Cup an khel lo wangwanga azonin voisom pakhat an khel lo hnuwa kumsang khajakwa somkwa pali khan an khel vele ta chawa group stage satangin an tla ani tichon kumsang khajakwa somkwa pariata an khel lea ma se round of 16 atlain quarter final thlenglo bokin in elna an mang tha a khami hnu khan Norway hian FIFA World Cup an khel phak lo le wangwanga azon zatin World Cup voiruka Norway mel kan mutalawa chutiang chuan World Cup a hian langve zeu thin regular taka hein elna khelve phak lo an nia khang hun zonga khan Norway hian player Ropui bik anram khaiding tu an nei ngai lawani Liverpool left back thin ball pet na zet mai John Arne Rizete Premier League kan hmu thin John Karute Manchester United legend Ole Gunnar Solskjaer te ho kha an player langsar thin te an nia mizawa chuan anol puina kan hriat vak lo tur Norway a chuan lar taksi an golden player an ti thin sangkhajakwa somria ta tanga sangkhajakwa somkwa chowa in khel run braset kha anramina player an nei towa langsar ber pol ani bok ome chuthiang angram football thiam ram langsar dangte ngai towa player thale langsar la hring tlem mai football a chuan ru la no ve tak an nia ma se tuna an din hmun le an history hi chu a in let ling thok ti thei tur khoba danglam ani thung tuna chuan Norway hian Arsenal player a po an captain ngat an neya Manchester City striker tunlai football khovela striker thabera mitam takina an ngai world class striker diktak Erling Haaland an nei boka English Premier League khel player te La Liga khel player te Bundesliga khel player te Serie A khel player te le Portuguese top liga khel te an nei furmaya tuna an goalkeeper Ojan Nailan ngei po hi English club Aston Villa Norwich City le Bournemouth kor hato tu ani kumin World Cup a player an ko somni paruk te hi thliar phei chuan team thapa ngai tak an ni ti alang chiang zuala kan hriat chian tlanzok na turin ti hian soitel talokila Norway hian player somni paruk an kawa hian season liamta thlenga an khelna club soita ila player somni paruk atanga player pasari hi English Premier League khelan nia player dang pani hi La Liga khel ni in player dang pathum hi Bundesliga khelan nia player dang panga hi Serie A khel an ni Portuguese top league khel player pani nein chutapo Portuguese top club Benfica ta na khel anlani zuya Scotland club thatak mai Rangers ta na khel player pakhat nei bokin anram Norway club a khel player pali an nei tel bokani player dang pani hi chu English Championship Division khel an ni Norway hian player somni paruk an nei atanga player som pasari lai hi European top 5 league khel an nia an hun masalam ngai tu phei chuan Norway hian tuna hian an golden generation an tong mekani Norway hian anram chanchina football a tun anga that hi an nei ngai lo hrim chuwangin an that lai bera hetiang taka World Cup an chen le boruak an nei lian hi Ropuya an lompui om le Norway hian kumsak khajakwa somkwa parian nuwa World Cup an khelle masak ber an tong ania chuwangin tuna an player somni paruk jinga hian player som pasari lai hi Norway in kum in ni lo World Cup an khelna hnung bera lapiang lote an ni piang man jinga au paber hi kum riat lapum lo deuh ani chok boka chutiang chu an ni awangin tuna Norway team hian danglam na deuh an nei ta ka chu an ni ho Norway squad a om player somni paruk te hi an vai hian World Cup an voi khat khelna ani Norway player tuna fe chuak zong te hian tunma in World Cup an le khel ngai lo hrim chu chuan a ken tel chu Norway player tu man World Cup experience an nei mi lova World Cup experience nei mi lovin kumin World Cup hi an khelani chuti chung chuan heile chen hi an thleng ta si ania heile chen an thlen thei chan lian tak chu mana Norway le tuna Norway an danglam talutuk hi ani chuta chuan mana Norway le tuna Norway danglam na ber chu team khai pa an nei ta hi ani mana Norway kha chuan team khai pa tak an nei lova ahun laya top player team khai zo an nei lo hrim chumi awang chuan be se phak lovin an ral le thin tuna Norway team a hi chuan khai pa an nei ta a tunge an khai pa kan ti chuan Erling Haaland hi kan kok theianga adang lea chuan Martin Odegaard kan kok thei bokang club lama tuna an khelna kan en chuan
English Premier League in elna mai klapa khel club lama chuan Real Madrid a in treat ngai ni ma sela ramtan chuan una wan ni na khovel muwa lan tirin Arsenal captain le Manchester City gol khung khol hian an ram hi khelmuala an sai pui kalpui muwa mayania African football thiam ram Ivory Coast in andang thei mayangem o kan ti lain run of 32 a andang zolova run of 16 a Brazil meu an machonta ka khachuan Norway hun atop mayangem o kan ti ya ma se World Cup a ram Ropui ber Brazil meu point Norway ding het tak hi an titlu zolovani chutiang chuan kumin World Cup a hian jinkong ngaihnawm tak sunhnu chuan om tak nu che chungin an zo meka he Norway ram hi tuna chuan lungoina akhat player te po fans lampo lungoi hlia vek an nia chungchu engwang nge kan ti chuan Norway hian an ram chanchina an golden generation an hmang meka khovela football manga in elna sang berle Ropui bera hian nuam an chen meka tin ni chuwangi Norway hi an lungoi lo theilo chu ram lungoina akhat chuan football ram Ropui zingami England an machondona nia England hi chuan World Cup voisom ni pathum khel towa hian voi ruk chau an khel lova World Cup hi voisom pasari te meu an khel to Norway khelzat let fe tam World Cup an khel towa an khel to mai ni lovin kumsa khazakwa somruk parukhan FIFA World Cup a hian an lo champion dai to ani English player Ropui soidon ta ila hun reilo te chunga soizo theilo khobatam an oma khovel huap angpoa an hun laya aber huanga om engemuzat an hring chuak towa an hring mek zelbok chutiang ram Norway laka chuan history a ngat phei chuan in Ropui leideu mayan nia ma se Norway an loma an lim lai hian Norway ang emin England hi an lim veri tlat lova a chan chu an ni hi chuan champion ngei tumin World Cup hian khela Norway po hian champion anin be se ve thawang ma se England ina in elna tan tir phat atanga champion anin be se na angjat hi Norway hian an nei ve don lavani England hi chuan kumsa khazakwa somruk parum nuwa an lunglen tu ber FIFA World Cup no moi ngei mai hi an choi ma lo chuan an zong in an lim thei lova arem lo bok England kan soi chuan football is coming home ti hi kan hretel thina he thu hi England in kumsa khazakwa somruk paruka World Cup no moi an choi atanga an au hla an be seina an chit nun na an thinlunga riak reng nung rengania khatia kumsa khazakwa somruk paruka World Cup a an champion khan English football a thunei tu ber English Football Association khan he thu football is coming home ti hi an phuata a alo chua dan ngai tua hian aril le England hi modern football ching chuak tu football a hian puipa ber football khovel riata pho chuaka football mu chuak tu tia soithin an nia tuna modern football tia kan soi hi kumzabi som pakwana dai to khan England hian an nuna an betel tir towa ti chuan khovel ram sanga dar zelin tuna chuan khovel tipum khat tu ram tina hu hang neina tak in fiamna alo ni ta a heng zong ngai tua hian modern football mu chuak tu ve meu si FIFA World Cup a an champion lo rei lu tu kha ram dang tam takin fiam thu thonan te an manga zaomna lo chua anin be se angkha World Cup a an champion theima kha chuan England hian an lo chuak tak thei lova chumi boruakina atuam vel kara chuan World Cup voinga an khelna kumsa khazakwa somruk paruka an rama ngei World Cup khelniin an champion ta modern football mu chuak tu an ni na zona a mu chuak tu ni in hriat rengna atanga khovel champion ni ta kha an tan chuan lungoi hlia na football hi a mu chuak tu anei tu tak ne na England a ngei alo kirta tia kha an thinlunga atlak danani chumi rilru football intinei tu rilru atang chuan kumsa khazakwa somruk paruka khan World Cup a an champion nuin football is coming home ti hi an phua chuak ta ani ma se kumsa khazakwa somruk paruka an champion nuin be seina nena an thlir no moi an choi zui thei ta reng lova football is coming home ti thin ma sela an be seiber an rama a ho thei ta reng lo chumi boruakin kumtam tak atuam tak England hian kumina hian champion no moi hon ngei an dua champion no moi hon tura fe chuakin football is coming home an ti thin hi atak ram chantir ngei tumin malam an pan ta zela chuwang chuan an ni England hi chu no moi an choi huna an zong in an hlim thei chau dona chu an ma chon tur Norway ne na andang lamna ani chutiang ani awang chuan tuna Norway in nuam ti takin World Cup an chen kan ti lai hian England hi chuan pressure rit jok an nei tlat maya champion lo na che chual lo na lam thlengin pressure nei tam jok an ni hei hi Haaland po hian a mu thiama
tuna hian Kane ayarin kai jok an om ti achiang renga chungzinga chuan England pawh hi an tel ve a ka ngai dana chuan England jok hian pressure hi an phur veka anni hian pressure an nei nga dai jok ni e England tantu te hi chu anin ring tok ti ka hria a England an ni tlatalom atia hei ba ka hian an ram Norway ina quarter final an thleng tamai hi ama ngei poina abei seilo arin phak bak ani thu azep lem lova ka be seilo top thil thleng ani ti in Haaland hian asoyani England hian pressure an nei tam jok don ti hi arin thiam theya achan chu champion be seina nei lian jok an ni wangani engpo ni sela abe bom dang chu kal santa ila kumin FIFA World Cup khelmeka an su nu le quarter final an thlen theina konga an thil ti te team dinhmun te soikai vele don ta ila kumin World Cup khel phak tura qualifying round match riata chak 5 vek match riata tanga gol somthum pasari loi khung tu Norway hian group A ya France Senegal le Iraq ompuin an match masa pahnia Senegal gol thum gol nia nein Iraq goli gol khatin an ne leya point ruknen round of 32 anin petling ngal der ti chuan France nen group leader ni in chuin anin machona khovelin Mbappe le Haaland te World Cup a avoi khatnan anin machon done ti in ngak lel takin athlira ma se Norway hian an B team an kheltir tadai an player tha an khek faide uveka bultan tua player pakhat chau bultan tu thangzing ami an teltira ti chuan France laka goli gol khatin an klom kha an phu lia ma se kha match kha enga ma an ngai lo thung anin vuak chia tir lova nual pha nan an mang lova World Cup match khelve mi lo theidin muna ding ten match an khelve phana ani awangin chu jok chuan thlira lung oina bel chanan timin pum khatna puntir nan an mang ta lo jok France laka an klom na kha an ril ruwa kan klom ani ti in an chamti reng du hau lova chu an nuwa an che dan khan atifia round of 32 a Ivory Coast gol ni gol khatin an neya round of 16 a Brazil gol ni gol khatin an ne leya ti chuan quarter final hi an thleng ta ani England po hi qualifier a khan match riata chak 5 vekin gol somni pani an khunga qualifier a talna berte zinga mi ni in hei hian World Cup atan in rin tokna na satakin anei beltira ti chuan kumin World Cup a hian group ela Croatia Ghana le Panama tenen omin England hian Ghana an draw ti lo chu Croatia goli gol ninan neya Panama sinhi final ne boka group leader ni chungin round of 32 anin pet kayani round of 32 a DR Congo gol ni gol khatin an le thala round of 16 a Mexico laka in khel hautak an machona red card choi chungin gol thum gol ni in an chaka quarter final anin pet kai ta ani England hian quarter final an lu theina turin match nga an khela gol som pakhat khungin gol nga an chua Norway hian quarter final an lu theina turin match nga vek an khela gol som pahnih khungin gol kualoi an chua Norway hian kumin World Cup a hian clean sheet an la nei mi alova match tin gol an la chua zia chu England tan chuan ngai ti thatna thamania England hi chuan clean sheet voi ni an nei to chu tiang sul nu nei chung chuan naktuk jing dar ni le chan veya hian anin machon don ta ania team pahnih tana bultan tura rin te hi soile ta ila England tan hian goalkeeper a Jordan Pickford hian bulatan don ti hi chu thil chiang sa ania ti chuan defender a hian left back Nico O'Reilly po hi angeta center back a hian Esri Konsa hi anget viau boka anni kenga hian Jespens le Dunbar te hi andin arin omani ti chuan Tlarlaya angai te bokin Declan Rice le Anderson te anin koble anga anma a Saka Bellingham le Anthony Gordon tel bulan tan le rin om bokin center forward a bultan thin Hurricane hi chu khoichet thiang lo player ani ti chuan Norway lama hian bultan turangai te chu an goalkeeper rin rol Nailan hian bulatan le theidona Premier League a po a khel kan hmu thin left back Molar Ulf hian bulatan le ngei arin om boka ti chuan right back a hian Dortmund player Ryerson hian bulatan le beisei ni bokin center back a hian inkop nget pa ngai Ayer le Hegem te hi anin kop le a beisei om bok ti chuan midfield a hian Martin Odegaard ba ka hian Fulham le Bodo player Bark te hi anin kop le arin om boka Tlarma a hian center forward a Erling Haaland hi bultan tur chiang sa ania ani hi veilama Antonio Nusa hian athlop thina dinglama Atletico Madrid forward Alexander Sorloth hian thlop thin bokin hetiang tho hian England hi an machon arin omani England big hi an player poimo then kha Declan Rice mage hi le Reece James te an chhor theilo mayangem otia lo thona aum mana mage hi big hi Mexico nen anin khel zo khan hamstring lama harsatna anei dewa Declan Rice po hi anuam sammeu lawa pum nuam lawa omin chutiang chu anni pahnih din munani
ma se Norway an machon ma hian training an zom ve le theya anni pahnih hi du chuan chhor thei turin an dam fel towa ngai ani an right back Rhys James po hi match thum chung ain khel thei lo hnuwa training nei ve le toin a chhor thei to dona chu wangin England hian player an ko somni paruka tang hian an chhor thei lo tur pahnih chawan oma pakhat chu Jordan Henderson ni in ani hi chu ain liamani kha pakhat dang le chu Jarrell Quansah ania an defender hi Mexico laka red card achoya wanga hrem tok mek ani ti chuan team pahnih tana bultan tu tura ngai te hi hal ngai tu ata ila tuna lineup kan mu mek kan rin lok ang hian an ron in rem talawani poin tuna kan be seidana tanga za somkwa hi chu adik don hrim chu wangin heti song hian soizui talokila Erling Haaland hi England hian an veng zawangem SD Konsa hi Aston Villa defender ania Barn hi Newcastle defender ani Manchester City kor hachungin Haaland hian Aston Villa lakate Newcastle lakate hian goal alo khung fo towa chu wangin SD Konsa le Barn te hi Erling Haaland veng ne lo to tu te an nia tuntuma hian an veng ne do nem ti ero atharin kan mudona England tana fe chuak England kor hachunga machon tur an ni awangin adan adang don bok chuti rual chuan kan hriat telata na tha chu English player te hian Erling Haaland hi an hrechiang dona an hriat chen player an machon dona wang hian aven konga po chu chuan apui thei mai theya chumi rual che chuan Haaland hian English player te hi a hrechiang ve don thowa chu tak chu Haaland tan po advantage ani ve thei tlatani chu baka chuan Martin Odegaard ta po chu tiang tho chu ania Odegaard hian English player te a hriat chen ang bokin English player te hian Odegaard hi an hrechiang dona abikin midfield ta hian Odegaard hian Arsenal adin pui thin Declan Rice a machon don le ngala anni pahni in machon tur po hi muchak om takani player malte te han en kuala team squad te han en chuan England hi da sanjok anni lo thei lawanga chuti rual chuan hriatelata na tha chu Norway team nemjok turangai hian Brazil laka khan in khel anthonun thei tlat maya chu wangin England tan hian tongpong basanga ngochi ani don lawa World Cup a quarter final lu thei chuta po Brazil paltlang tu ni bok hi England tan hian an nem don lawa cheswal theina tur team anni chu wangin minol puin England hi chakjok tura an ngai ani poin amak ran lawanga chumi pialama Norway hi an chakta jok ani poin result maktak ti tur ani ran lo mai theye chutiang chu team pahnih dinhmun atanga an sul hnu te ngai tu tel chunga be sei thei thil ani engpo ni sela Norway hi chu an khel en chuan team Ropui tak an ni ran mi alawa an game Ropui viau ran lo Norway an in zona Viking nun dang lam tak lan tir tel tu an ni na nen kumin World Cup hi an chena pressure nei lutuk lem lovin nuam ti taka khel an ni na hi machon an hau tak na pakhat ani Norway tlarma hian mi in thlarung lo zet mai Erling Haaland a oma a chungchang po kan soijok to kha ani hian kumina avoi khanan World Cup a khel ve chawa a in thlarung lo reng match li khel to in goal sari a khung tling der towa World Cup a match a khel zonga goal ala khung kim vek mai po ni lovin match a khel zat le deuh tho a pet goal World Cup a hian Erling Haaland machon rama piangin goal an la chuwa zia chuta po Haaland nge hian goal a khung thin ani Brazil po khan andang thei chuang lawa Brazil tlak chan kha Haaland a pet goal tur an ven ne lo wang ani Haaland hi England a Leeds khwa a piang ania adu chuan England ta na khel theya ma se Norway ta na khel thlang ta jok ni in tuna hian an ram Norway tan match somnga pali khel to in goal somruk pani te meu akhung towa hei baka hian an ram tan competitive match a khel na hnung som palia goal a khung veka heta tang hian goal somni pasari te meu khungin match a khel le deuh tho goal a khung he player goal khung tur hrim a piang ti ta ila in me em tura hi England hian an veng ne angem ti hi kan mu tur mu chak om chu ania England hian an ven ne lo chuan apoi thei viau don kumin World Cup a Norway in an ma chon ram te reng an ne tak te kha Haaland veng ne lo tu te zel an ni kan ti kha chungzinga chuan England hian telve an du don lawani England hian Hurricane le Bellingham an nei ve thowa Hurricane big hian goal ruk khung to in Bellingham hian goal li a khung to boka kumin World Cup a England in goal som pakhat an khung to a hian goal som hi Hurricane le Bellingham te khung ani anni pahni hi England quarter final hroi thleng tu ti thei khopa kumin World Cup a England in nga na England khai tu te annia anni pahni hi Norway tan chuan ven ne ngei an ngai don an ven ne lo chuan poilian tak khoi thei turan ni engpo ni sela han soi zui zel te po achak oma chuti rual chuan arei lutuk palange
chu wangin du tok ta phot mai la an ni pahni in ma chon tur hi an khel hun tlai ta hret ma sela men ram rama en ngei ngei chi ani